kubafundi la inkunzeni ubaba uphakela umthakathi uyaphila baba ngiyanibingelela abafuthi ngiyathokoza kakhulu siyaphila baba sisazokubuza la ukuthi ikuphi okubonile okuhlukile okwenziwe uShembe uNyazwisi okokuqala nje ngicela ukuqala ngedlulisa okukhulu ukubonga kwami kubafowethu insizwa kaShembe zonke kusukela ngiqalile nje social media embili ngiqalile ukuhlangana nabantu bakwaShembe ngisho ngithi umoya wami uhlanzekile kakhulu ngiyathokoza kakhulu kubo ngiyacela nje bazi ukuthi balwakhile uthando lwamadoda bakwaShembe phezulu yami ngaphezulu kwakho konke ke bafowethu okungibusise kakhulu kunakho konke izolo ngithe ngiyonikela uShembe wabiza isibongo sakithi wangcokolisa uShembe wabiza isibongo sabantu abadala kwabanye-ke abaningi kungenzeka ukuthi kubo mhlawumbe kungaba yinto encane le kodwa isibongo sabantu abadala ngesosibopha kusona sami uma ngabe uShembe biza undabandaba ewukhipha emlonyeni wakhe undabandaba ukhuluma nokhokho bami ubizwa okhokho bami so kube yinto enkulu ngendlela eyisimanga angilalanga naleli gama lethu uphakela umthakathi angisafuni ukubizwa ngalo sengumhosha odunga ulwandle futhi ngumdidiyeli mina ngicela amaNazaretha azi ukuthi ngoba ngiselapha nje isikhundla samasifi ngizodidiyela khona la ngaphakathi esontweni ngeke ngilove impela ngoba ngibonile insizwa ikhona ayikho into engijabulise njengale empilweni yami kulonyaka ayikho enye injabulo engiyidingayo ngaphezulu kwale njabulo yokuthi uShembe umemeze isibongo sabantu abandaba wathi kimi wendabandaba esho kimi ngoba ngumuntu phakathi ayikho into engingayifanisa nale empilweni yami so nje ngijabule kakhulu inhliziyo yami yonke bafowethu ngijabule futhi angisafune umuntu ozongibiza emgangeleni ngoba senginamandla amaningi uShembe ubiza isibongo sami namandla onawo insizwa impela zingalala phansi phela vele kodwa ngifele nginawo bengivele ke amandla ngiyinto enginawo phela mina uyangibona nje mina ngisheshanga ngaqonywa ngakho nje sekimdala mina amandla amaningi kakhulu ngempela ke lapha kimi awucabange uShembe sebiza isibongo sami wathi wendabandaba inkosi yathi uNkulunkulu wathi wendabandaba yini ke nje ngiyithemba manje suka amaphepha ngempela manje iV6 siyabulala iV6 mngana wakho iV8 4 liter yes kusuka amaphepha ngisafunda umuntu ozolokho engibiza ngisalwi futhi angifuni umuntu ozongibiza ngoba vele ngizosuka ngibufele umuntu bayalamba laba abadli laba bantu mina ngihludla abantu abathathu ngingedwa manje umuntu ongadli ngeke alunge kimi umsiphula nezingxaphi phansi ngempela manje nje ngiyengaphandle kokudlala bafethu inhliziyo yami angazi ukujabula ukuthi ngakufanisa nani angazi ngakufanisa nani ukujabula abantu ke ufuna bekufunda ukujabula komuntu abantu bajajuliswa into eziningi ezihlukene uma ngabe ubona umuntu ejabulela into ebaluleke kuyena uma leyo njabulo uyithanda ungayisupport uma ungayithandi uphume kuyona abantu ake beyeke ukubona izinjabulo zabantu mina njengamanje ngiyajabula ngihlangana nezinsizwa zakwaShembe zangiphatha kahle ngahlangana nezinsizwa zakwaShembe zangihlonipha zangibiza ngomdidiyeli okusho ukuthi nabantu abasonto bayazi ukuthi ngumdidiyeli manje uma uphika mina uphika ubani futhi ngesikhwakha sakwamandlakazi ke nginjalo ikhona insizwa okwayicela namhlanje angicelani mina lokhu ngaba khona nje insizwa ngiyicela ngishaya lo suke sengicelile ushaya ubhekile noma ongicelayo nje ucela ukulwa nami phela mina ngengabe mina nginsizwa yokuqala edlala umgangela ebikezelayo uma izoya ngaphi kokuyinsizwa eyokuqala nqa uma kuthiwa nje ngizosuka la ngiyodlala eNdwedwe ngisho kusasele isonto ukuthi eNdwedwe ngiyeza njalo ngizodlala umgangela njalo ngenzela ukuthi insizwa zibe yikhendla uyabo bese ngiyafika ngifike ngenza into engiyaziyo mina ngafunda insizwa mina ngafunda kube kuneyitifiketi ngabe ngudokotela wabo ngibasi bonke kusuka phansi kuyophuma phezulu so ke ngithola ukuthi ke kodwa la isontweni kugcwele insizwa zonke into engibusisile kade ngiyibuka insizwa zenkosi la zigiya ubunsizwa bodwa ubuphelele obungashodi ngalutho uyayibona zondlekile futhi ayike ekhwehlelayo ngoba simfuna umuntu okhwehlelayo namakhehla khona uyabona ukuthi hayi yeyi ngiyakutshena wena uyabona akusiwo amakhehla lawo umhlophe asiyifanta nje no kumhlophe inwele kuphela lapho kumhlophe inwele kuphela akusiwo amakhehla amadoda lawo ayinsizwa hey inkabe iboshelwe emuva leziyana ngiyakutshela ngempela wena hayi siyabonga nkosiyami siyabonga uNyazini siyabonga usiqoqela isizwe siyabonga kakhulu ngokuthi uNkulunkulu ngiyafisa wonke umuntu ngisho ngasonto nami ngiyangibona ngigqoka ingubo emhlophe kodwa bayangemukela ngifisa abantu ke beyeke ukwethu uShembe ke bese bezobona ngoba amadoda lamadoda angakenzani lamadoda amaningi kanjena lama ngabe ingekho lena ngicela abantu ke beyeke ukuthuka uShembe kulungile noma ngaba usonto ngicela izolo sibona iZayoni zihliswe yibhasi inqoba begqoka imjiva yabo yaseZayoni bese kuShembe sabona odokotela sabona abaholi bepolitiki ngisacela nami ngumkhephehleli ngoba nginsizwa nje ade ngilapha nengiguqe eShembe akubonakali lutho hayi nawe ungifishane kakhulu manje mangikhuluma ngathi ngikhuluma ngedwa lapha kodwa ngicela abantu beyeke ukuthuka uShembe ngisacela abantu ke bese bezobuka ukuthi kungani lamadoda angaka egcwele lapha into enamadoda uboyihlonipha into nje namadoda
ngoba amadoda awaqoqeki kalula kodwa ushembe nanka agcwele lapha amaningi nazi intombi zinhle ngibonile ngeke ngakuphawuli lokho ukhona oqhamuke naye cha angina ngilona idlapha phela mina ngiyisoka ke mina ngiyisoka ngiyahlonipha nje angigxambuzi ke mina ngigxambuzi ngiyisoka mina kodwa hayi zinhle futhi nginawo amandla nginawo nje amandla ngayithatha nje impela zibe yidlanzana inqwaba phezulu komakoti abakhona angifilaphi phela sithanda ukubonga isikhathi sakho ngiyathokoza nabenkosi bafowethu ngiyacela umuntu nomuntu lapha ahamba khona ngiyacela alukhulumele unyazi umuntu nomuntu lapha ahamba khona ngicela alulwele unyazi umuntu ongalithanda unyazi nihlukane naye nikhulume nomuntu othanda unyazi kuphela nalokhu nambe nikhuluma nabo bonke abantu laba abalambile umuntu akhohlwe ukudla akhohlwe ukugeza bese uzophikisana naye ngonyazi unyazi lubiza isibongo sabantu abandaba angisafuni umuntu nje ozolokhu engibiza ngophakela umthakathi umhosha odungulwandle manje igama lami